ubuntu bw'Imana ndabyumva mushumba. ubumenya ko uko ubufite iyo wabanye n'Imana, iyo wabanye n'Imana, iyo wegereye n'Imana, watindanye nayo nibwo umenya ko ufite ubuntu bw'Imana. Uraho neza? Uraho. Amakuru? Turashima Imana. Amen, amen. Amahoro. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ubuntu bw'Imana bubane nawe. Amen, namwe muhorane. Ubuntu bw'Imana urabwumva? Ubuntu bw'Imana ndabwumva. Ngo bonsobanurire. Yego, murakoze cyane. Yego. Ndumva ndaza kugusanisha. Yego. N'igihe umuntu aba yabayemo akagirana ubusabane ari bwo bufata umuntu bukamuvana ku rwego rw'ubumuntu rukamugeza ku rwego rumuhuza n'ubuntu bw'Imana twaze tuvuga. Yego. Bivuze ngo ubuntu bw'Imana ni igihe umuntu aba amaje guta igihe cya kamere z'umubiri we akakira igihe cy'imbaraga z'umwuka wera, aba amaje kwinjira mu buntu bw'Imana. Yego. Hanyuma mu buntu bw'Imana iyo umuntu abayemo akabutindamo yakira imbaraga zo gusenga. Iyo umuntu ageze mu rugamba rwo gusenga niho yakira imukomeretsa, ariko agakomeza urugendo rujya mu ijuru. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo nuko Esiteri ahakirwa ibwami, ariko haciwe Abayuda. Hanyuma uwitwa Moridekayi atuye ku irembo, Hamani aza kumusanga aramukomeretsa, ariko Moridekayi arakomera mu gukomereka kwe, atinda ku irembo ry'ibwami ateranye n'Imana amuvuzeho. Bibiliya ivuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 ubw'iteka n'itegeko byendaga gusohora, niwo musi abanzi b'Abayuda bibwiye ko bagiye kwagira ubutware, ariko birahinduka. Iyo umuntu asenga agatena n'Imana ibintu birahinduka. Biraba ngo birahinduka. Abayuda bagira ubutware ku banzi babo. Mu rugamba rwo gusenga Moridekayi yatinzemo havuyemo imbaraga zatumye batana imbaraga z'Imana. Mu rugamba rwo gusenga batinzemo havuyemo imbaraga zabahuje na bwa buntu bw'Imana twavuze haraguru. Ubuntu bw'Imana iyo umuntu abutunze bumugeza ku bantu, iyo abantu yabageza abantu bamugeza ku bintu. Dushimiye Imana iduha ubuntu bwayo, ubuntu bwabo tukaduha agakiza, agakiza kadukomeza. Iyo kadukomeje twakira kunesha aho isi tunyeganyiriza. Amen. Amen. Ubuntu bw'Imana. Amen. Urabutatuye, urabumanukuye. Reka nkubwire ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buboneka gute? Yego. Ubuntu bw'Imana rero twarabuhawe. Ahubwo umenye ryari ko ufite ubuntu bw'Imana. Menyekana ryari? Mu kihe gihe? Yego. Ubuntu bw'Imana ndabyumva mushumba. ubumenya ko uko ubufite iyo wabanye n'Imana, iyo wegereye n'Imana, watindanye nayo, nibwo umenya ko ufite ubuntu bw'Imana. Dore formule rero nshaka kubwira bene data badukurikiranye. Ubuntu bw'Imana kubushaka biroroshye cyane. Kubushaka ni nko kwitsamura. Asante, ndafashijwe. Ariko turabishaka. Haleluya. Amen. Turashaka kugira ngo tubwakire ubuntu bw'Imana. Uhera aka kanya ndabushaka. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana iguhe ndawakira uyu munsi. Ubuntu bw'Imana dusabwa kumenya ko buri muri twebwe. Yego. Nguziherere maze usenge. Hino Sara ndabyumvisha. Iyo wihereranye n'Imana uri gusenga umenya ko ufite ubuntu bw'Imana. Umenya ko ufite ubuntu. Dore formule. Kujya imbere y'Imana. Yego. Kubana n'Imana. Ugaca bugufi. Ukumva ijambo ry'Imana. Bikwinjiza mu buntu. Ukumva ijwi ry'Imana. Bikwinjiza mu mbaraga. Ukabazwa n'ibyaha byawe. Haleluya. Ukabwira Imana ko uri umunyabyaha. Uri umunyabyaha. Ikakubabaza. Yego.